Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanalakan ngaran ulun Miss Bahul Janah dari program studi pendidikan sanitari. Jadi kisahnya nih, ulun hendak manggawi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Banjar nang diampu oleh Ibu Hajah Ida Kumalasari. Nah, jadi nang hendak ulun kisahakan nih kisah romantisme akai. Kisah romantisme dari abah ulun lawan mama ulun han. Pemulaan tetamu nih. Nah, jadi kisahnya nih berawal dari 23 tahun yang lalu. Abah ulun nih seorang duda beranak 3. Mama ulun nih seorang janda beranak 2. Sama nih anaknya nih lalakian beretaan. Nah, jadi beberapa tahun itu abah ulun nih ambil upah kagambut, ambil upah menanam hen ngarannya paupahan nih lo kok iguring di situ, makan di situ hen bahari toh. Jadi begana aja di situ saben tahun abah ulun nih ambil upah di rumah sidin toh. Imbah beberapa tahun sekalinya ada pengataman hanyar nang hanyar direkrut mama ulun mengatam jauh 4 di situ. Jadi pas haratan musim katam itu aja kenapakah abah ulun ini padahal kada deh rasa anak lawan mama ulun tuh hendak babini pulang kada deh juga kayak biasa aja gitu nah imbah tuh abah ulun nih timbul mengiau ke mama ulun nih jer, Allah hakonkah mencariakan hubanku banyak kan gitu. Imbah itu mama ulun ini nyahut yai karena merasa pakawanan aja teh. Ih jah, hakunai jar ketu. Dudukan di penggalangan han. Saban hari jar ketu bececarian huban. Umbah itu kalalawasannya nih jah bahari mama ulun nih timbul menjulung perhatian ujar abah ulun nih gasan abah ulun. Mulai menapasakan tapas baju igat teh. Baju igat abah ulun lawan anak-anak siden. Umbah itu akan menyurungi akan makan jar. Menjurungi akan minum han. Timbulai abah ulun nih merasa kenapa bebinian nih hendak sekolah anak kok han gitu. Mbah itu nang ampun tanah nang maupahkan abah ulun tadi kan sudah dianggap abah ulun nih kuitan hen. Jadi ditakuni ay lawan nang bini nang ampun pahumaan nih. Oh abah utoh hen ngaran anaknya abah ulun teh utoh jadi dikiau abah utoh. Abah utoh ikam ada rasa kah lawan si anu tuh jer abah ulun kade biasa aja gitu mahen umbah itu tapi pikir ikam hendak mengambil bini inya teh jadi abah ulun baik pang orangnya pina kada apa-apa juga pang amun pinanya ta jodoh aja gitu ditakuni pulang hen lawan sidin tadi neh ditakuni ke mama ulun loh tuh jah nang beanakan 3 tuh jah amun inya hendak berdatang lawan ikam kayak pate mbah itu jar mama ulun nih kisah supan hen orang bahari kalau amunnya inya hendak teh ulun tarima ai asal bubujur ujar han kayak itu imbah teh bahari-hari kalau ditakoni pulang nih abah ulun nih lawan nang ampun rumah ikam nih bujuran kada hendak lawan inya jadi tap sambat lawan abah ulun nih mangai kada baduit kada kawa menjujur nang kayak apa baacaraan kada kawa main panghulu kada kawa ujar sidin. Mbah itu jar nang tuha tadi bah gampang aja stumatai. Nah imbah itu iya abah ulun tiba datang ka wadah mama ulun ka kalayan wadah kuitan sidin baakuran timbul beberapa hari imbah nih toh beakad nikah han kada lawas ya timbul ulun imbah itu ading ulun pulang. Nah sekiranya gitu aja kisah nang kawa ulun kisahkan mudahan kawa mahibur buhan pian barataan lawan mudahan video ini kada tahu ada manfaatnya atau kada asal kau mau olah buhan pian tertawa sedikit-dikit barangkali melihat muha ulun kata tawa hen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilap mohon maaf. Terbalik. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.